như ta là nam nhẹ cha công cao mấy cô ông đâu cô bác lên con lại như cậu hồi một môi tao bộ người đánh xanh nào Seuraavaksi kuulemme puheen monin historiasta ja kulttuurista. Puhujina ovat Naipenje Chan ja Mikko Kuang. Mọi người xin nhịp hoa đỏ Việc lo có từ có một tàu ca Sơn có môi Lên cho sự bệnh của con cao một Kỹ sĩ nhà cây tổ Ở tù môi rung bố phụ mình hôn đỏ Sagra Sasana Ba người xong lo rao trong chuyên sana Sagra đơn người bói vào chan cho phụ Tù môi cao một Mẹ nơi có bố chú trình về Rồi chú môi mua bói chú mùa Kita January Senai lối ba người ba cho ra lúc bắt đầu mai một chuỗi rồi đó Helsinki Finland bắt đầu đó lòng đất là nào ô cái khu hành là rồi tao chẳng nó có tăng cùng tao phụ mình luôn đó tụi muốn cao một say cỡ ra mấy cái đấy sẽ ba có quen một lịch thì đón tôi hành là nhìn nhảy gần đó nón là một khối thì là sagra hệ cái tay đó nè mấy mẹ tôm là một chơi chơi coi cái công tôm một là một mẹ tôm chỉ chắc là bay lên cha nữ cơ mi là bay cái đó yan xin cha thế đó xóa cái xí sơn có tôi soi mai grau o pizza lấy tôi làm nhàn lên bên cái này mình tao cần nữa xóa cái trong cái gian đó rồi cái này soi rồi tôi play tôi bỏ là ta cần đó lúc khi bị xì ra thì ekra muốn cha pom proi lên mọi nơi muốn nâng lên prasad muốn thao rồi prasad cần đó đó muốn nó muốn chỉ cho ra đó mà nó rải bói đấy rải môi tụi mà rải phá soi rải hông sao tôi một tàu đó chắc đó bây giờ sakra đơn người lon cho chí sanan sakra khri người bố lon sao cho ra sanan đó smun mẹ ông chị giả tổ club top long na tôi cũng muốn tổ lịch khri tè đơn xin chụp chạy thì tôi xây một cao một tàu đó tại mong mô tô cao mẹ tàu đó chắc là sakra khri người chân đó ba cho bốn sân ăn đó và nay em lôi tàu lâu lâu tàu sân kia tôi đơn nụ tô mẹ thì đó nụ gõ tôi tại mong mô tô em lôi tàu và con sân ăn prang prang đó rồi sakra người chích lòng bốn cho ba sân ăn đó và nay Japan tàu và tôi xây cái đời nụ tôi em lôi tôi tại mong mô tô Japan tàu quay sang Nam Prang Prang luôn đó Kala Prang lại câu ở lũng tây à có sao nhiều của tôi anh lôi tàu có lại ba ở đây của mẹ tôi son cũng đa rèn tàu lên cú bong cùng cú trong cần đó Sagra Khri nghĩ chích lòng con cho bố sinh ăn đó cái đó ska buồn nhìn mẹ cha cao rau đó là ba công nghĩ sẽ cầu tôi nãy phô chú nãy ông thôn cũng có sao một tàu cái đó tôi luôn một tàu mạnh một chuỗi từ một cho sakra đơn người quay nó chán sân ăn chỉ một mua rau cái tàu February người chích là bố sân ăn một tàu đó như tàu là tôi mau là tôi mua cao một bước nhờ cái sĩ ba ga cha tàu cái chủ tàu lên một bát thau mà một chuỗi bước có kết là tôi mua ra một sam la win mà là tôi mua bắt đầu ở đơn một tôi mua cho mà tao hả sakra khri người chỉ lần Rajabha Sanan có năm mà mày tao sơn cái thọ vì tao
Panoi kada riêng tàu tới tận sớm mô tô của mẹ đã đã mà mày vừa tới tận xây nổ với bòi về sắc ra người chỉ lòng pon cho ba người chỉ lòng chân cho chân chế có là một ba người ba cho ra nào tại ma thôi là không đơn quan ri pesa sasana lối bòi yisana tàu nên này cần đó ai cho ra ye cao một tàu bố tôi quyền tôi cho thật chẳng có cái tôi đó nhỉ tôi quyền một cái tôi ta là gì tại công thọ phản động về nhiều xóa này có bước kịp lại ba kịp tập lại nụ vậy đôi nhỉ yes một tàu han ri một con câu bao lôi một con câu chẳng ya một tại mẹ một thôi để cả khắc na một nhỉ lôi một lại một cái câu lại à đó các chuyện đó một cái hệ thống small mà này đó một cái hệ workout đó cái là tôi cái style nhỉ lấy ra nào tăng cường cái đó cao một đó cái sang cái môi trong đó cái u lâu cái này còn chấp nhận nữa đó Tervetuloa Mon kansallispäiväjuhlaan. Ihanaa nähdä, että näin moni on päässyt paikalle ja osallistumaan näihin juhliin. Tänään 31. tammikuuta 2026 me juhlitaan 79. Mon kansallispäivää täällä Vantaalla. Mä haluaisin aloittaa puheeni kertomalla lyhyesti ja tiivistetysti monlaisten historiasta, joka on hyvin pitkä ja monimutkainen. Tämä on tosi tärkeä osa meidän juhlaamme, jotta jokainen meistä monlaisista ja myös meidän arvokkaista vieraistamme olisi enemmän tietoisia meidän historiasta ja kulttuurista. Kivikaudella, eli ennen ajanlaskun alkua, monlaisten juuret oli lähinnä peräisin Luoteisburmasta. Osa meistä oli siis peräisin pohjoisimpia suunnasta ja osa oli kulkeutunut Kiinan Jantsijokea pitkin Burmaan. Ihmiset alkoi jo tällöin harjoittaa riisinviljelyä ja se olikin monlaisten tärkein elinkeino ja ravinnon lähde sillä hetkellä. Monlaisen historia on siis saanut alkunsa jo kivikaudella ennen ajanlaskun alkua vuonna 572, kun kaksi veljestä Samala ja Vimala perustivat Monin kuningaskunnan ja nimesivät sen Hongsaavutoi. Tällöin monlaiset hallitsi laajoja alueita Burmassa. Ja nämä alueet jakautuivat 3 eri osaan. Ja näitä oli Pasim, Muthama ja Hongsaavutoi. Ja sen lisäksi näihin alueisiin kuuluu vielä 96 kaupunkia. Vuonna 1757 burmalaiset sotilaat kuninkaan Aung Shayaan johtamana soti monlaisia vastaan. Tämä sota päättyi monlaisten häviöön johtaen siihen, että suurin osa monlaisista menehtyi ja meistä tuli lopulta meidän oman maan vähemmistöjä. Ja tämän häviön seurauksena osa meistä pakeni eri puolilta Thaimaata, erityisesti Chiang Maihin ja Jujeehen. Osa jäi kotimaahan ja piiloutui eri paikkoihin, kuten viidakoihin, ja sitten osa jäi burmalaisten orjiksi. Vuonna 1824 Iso-Britannia valloitti Burman ja me elettiin noin 100 vuoden ajan niiden valtansa alla siirtomaana. Toisen maailmansodan aikana vuonna 1942 Japani hyökkäsi brittien hallitsemaan Burmaan ja miehitti Burman 3 vuodeksi. Toinen maailmansota päättyi vuonna 1945, jolloin Japani hävisi, johtaen siihen, että Iso-Britannia sai Burman takaisin itselleen. Burma itsenäistyi sitten lopulta vuonna 1948. Vuonna 1947, eli vuotta ennen Burman itsenäistymistä, 6 Mon johtajaa alkoi rakentaa erilleen joutunutta Mon yhteisöä uudelleen. 6. helmikuuta 1947 nämä 6 johtajaa järjesti Mon kansallispäivän, jotta kaikki erilleen kasvaneet monlaiset pääsisivät olemaan taas yhdessä ja muistamaan omaa historiaa ja kulttuuria.
Ja näiden juhlien tarkoituksena oli jatkaa monlaisten perinnettä kunnioittamalla lippuamme, tanssimalla, laulamalla, pukeutumalla kansallisvaatteisiin, joihin kuuluu just valkoiset paidat ja punainen hame. Tästä on nyt siis kulunut 79 vuotta, ja siksi me juhlitaan joka vuosi suurin piirtein tähän samaan aikaan vuodesta meidän kansallispäivää. Burman sotilasjuntan diktatuuri on hallinnut Burmaa vuodesta 1962 lähtien tähän päivään asti ja kohdelleet kansalaisia epäoikeudenmukaisesti. Ne on tappanut jokaista heitä vastaan olleita, pakottanut oppimaan ja puhumaan burman kieltä, kieltäneet mun kielellä opiskelun ja puhumisen sekä estäneet meidän kulttuuritapahtumia. Me ollaan jo pitkään oltu Burman varjon alla ja siksi mä haluaisin kannustaa jokaista lasta, nuorta ja aikuista perehtymään monlaisten historiaan ja kulttuuriin syvemmin. Olkaa uteliaita ja kysykää läheisiltäne lisää. Mon kieli on kuolemassa sukupuuttoon, tarkoittaen sitä, että se on tosi uhanalainen kieli. Tämä kieli ei siis siirry enää sukupuolelta toiselle samalla tavalla kuin ennen, ja suurin osa meistä monlaisista ollaan siirrytty puhumaan muita valtakieliä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että on suuri rikkaus osata sellaista kieltä, mitä kovin moni ei puhu enää. Opetelkaa siis mon kieltä, älkää pelätkö puhua sitä. Olkaa yhteisöllisiä ja auttakaa toisiinne. Meitä on täällä tosi vähän ja siksi on hyvin tärkeää, että me pidetään yhtä, jotta me voidaan pysyä vahvana ja estää kansaamme häviämästä. Monlaisilla on ollut käytössä vanha sanonta, jonka mukaan tuoksuva hajupuu nimeltä Grakjadon haju ei ole ikin haihtunut, vaan on aina pysynyt samana. Joten olkoon meidänkin kansamme yhtä pysyvä kuin toi hajupuun tuottama haju. Lopuksi mä haluaisin kiittää jokaista, joka on päässyt tänne paikalle, juhlistamaan meidän kansallispäivää ja olemaan osana yhteisöömme. Nauttikaa seuraavista esityksistä ja tästä päivästä. Kiitos.